xiao de ju chu ki ni ha ni mong a zi da meng mi hi ni mong se de ne ni sa gi lim byang ham bar ji ki de ju ha mun chi sa ga ma la chu gi azlim khalang gam de din ji shi de ne shu ke ge shi a mi ke ga ju shi bo se de ne ni sa gi lim byang meng ge ji ki ne mong a chang be ching de shi ji chu o do dong er chung bu ni gi lang mak xiao de ju chu ne ni isa im chung mi sir bo a shi mong khung ki de chi ki da nagar bolong la shi gi ni yak ni gi mak xiao de ju chu Anya chuklim, anjing zalim, yem chung re zere, zengam nyo, terten dia mung kiching, tembo ne, yem chung re zere sha mu cha chuk shang, lam lung la chuk shang de, tembo yi ji gi ji chok. Janur de loy, itu sal par gam guri gen ne, tan san nol ki ba bol ki lo bole se sob December dak bra, ani gen tan khor de ra ki lo bo. Aro khor de tik ta ra gen itu zengam nyo gwa do itu do January ede yung pu ki nugo amhan ko tabra zde yung de pu da mun ki gimu idu agede du nodon kedina gata agede idu ek moina du so pogin amhan na thaga man bi nodon sob thanane se kaige thagya laga moina ekda aside aro idu du grobale du amhan 6 din thagi gen hek gambra bra bosti bra idu chao kiresuk shiresuk isa Junada nyoba de iniga kida choidi nage de gobo idu bichede do bosti manukan tansan suga grubo mudu bunabo aro iniga kone pa tik tak mangsorage ne idu kundu din bungchibo idu dinde do sob logo idu khaege ne dance kur dagibo idu damde do rasper bishi badakje idu ba idu bi ni sa guri khadije amada ji kali christian ai jese idu na bagene biar aro MC bishi base itu berarti zani itu par gule asambale bishi jabo bare ne ole bi itu oba na itu festival de jaile bi tadem e ol makpi hobo bare boyela to ine ga ge khala kai da se aro second ekta se ki hoile tu ija Christmas dia nishina thun manu isomra dia khan itu ajikali iso koi boila tu saitan dia khan मामली दो थान होली भी गाहरी होली भी मिथुन होली भी थाका कर दो आमी दो साल दो बस्ती दे खेलाबो कोई के किरा होबो ताई दो डिक्लेयर कर दिबो आमी आ साल ले दो आमी इदो आजो जिबा इदो किदे कोई दिबो इदो बिछे दे दो ताई साल माजो जाइले ताई जगन गाहर डांगर मारिबो आरो मांसु देल आरो मांसु हार्ट एकदा लगेन खुरी बड़ लगाजेन कोन खोर दे Johan kan dagat ase itu kan lokon sob diwo chau itu sal du tai kan ready hobole na dance ro ready hobole nimide tai kan di diwo dinole tai kan do itu na bungcha ke tai kan laga dance laga ki ase pura itu private group thajibo aro gida itu moina itu ahi jabo hala grobo chau itu choidin age de gora dam de itu din de ase de tuyo gole itu sob manu dadu Ready thayo holy bi kun dibola se ta khan pa than holy bi mutu holy bi thek puna gen itu pungcha dam de do amagan drum goy sandan da de sob ta tinda jarda lagai gen bija gen rakhilo aro itu pungchile ajebra khaur khan bi thek tak mar gen rakhibo itu din de punchi ekta adi gen dai khuri de ekta bandi gen rakho jandong goy gen aro eta to phoju de kida bili ula thajibo itu tamde dai kundu boila mangsu digen thakse itu khandu ija tu riti kurgene dai khorda hibo mithondu danigene dai bosti round grubo dai laga nam uja kurgene dai thagi jena maje niga mangsu mudu khela se boina dai na uja kurgen tanya nigen tatebra itu girai dibo rishibra aro mok de khuri jura laga bani bra hi itu mora bol iniga bol kita itu bukchibo itu bichede do agebra mutu hole mangsoli tik ta ase to dance group boila kundu masudi ge itu khandu 45-50 manu to dance group itu tamde itu kenyo anyo to itu tamde kunbe itu patna thalita thoribo amaga nishi nene ga noy dance group manu khandu sob khara tamde mutu khelabo mangsu khelabo phatbi khelabo dinbar to ita to kila tai khan dance shuru hole maji khan bra aro mota sob milagene mangsu ekta marja laga gene to del khandu tai muk de laga dibo aro butu khelabo iniga round bithagibo aro olop piche de to
팟대 멍수 나가게는 나가이 디보 켈라이 자길라 땡 바로 켈라 되고 얘들 얘네가 죽고라도 미시 खुशी itu privilege आमी खान के दिया करने वेस्टर्न सिमी खान के दिया करने आमी खान लगा यमकुम प्रेसिडेंट और तालों दे काम करा खान लगा सब के धन्यवाद दिया से आमी तो बिशी कथा न कबो in short I'll take only a few minutes प्राय कोई दिवो आमी खान ला फेस्टिवल आमी खान कोई नागा मानु आमी खान तो बिशी रिच आसे आमी खान ला कल्चर आमी खान बिशी रिच आसे कोई आमी खान जाने आसे अलग अलग ट्राइब लगा अलग अलग टाइम दे इन्हें का फेस्टिवल मानी था के और थ्रू दिस फेस्टिवल आमी खान साथी भाई खान नेबरिंग ट्राइब्स नेबरिंग विलेजेस नेबर खान के माती के ना आमी खान लगा इटू फेस्टिवल दे जुग दी के ना थ्रू दिस फेस्टिवल आमी खान ला रिलेशनशिप डिफरेंट ट्राइब्स आजी यमक्युम खान ब्रा हिन हो गया ना दूसरा अलग अलग जाति खान भी इन्हें का आमी खान अलग अलग ट्राइब्स लो दे मिली के ना आमी खान तो नागा आसे एकता आसे नॉली भी नागा बिदर दे ट्राइब्स अलग अलग आसे इटू पूरा थ्रू दिस सेलिब्रेशन आमी इच्छा आसे और आमी होपफुल आमी खान लगा फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्गर होबो इटू यमक्युम और सुमी खान लगा फ्रेंडशिप तो इतिया लाव कथा নহয় ईस्टर्न साइड परा आमी खान पहिला परा आमी खान ला ग्रेट ग्रैंडफादर्स खान परा एकी लोदे मिलाई ना एकता दादा भाई होबो गई ना
aha ase. Tu itu nishina aji ami khan ki nega mili kena itu festival celebrate kuribola time ba garne bishi khushi pa ase. My greeting speech, I would like to quote from the Bible, Philippians chapter. It says, "Be cheerful with joyous celebration in every seasons of life. Let your joy overflow, and let gentleness be seen in every relationships. For our Lord is ever near." This is the word of God. My heartfelt congratulations for celebration of Tsukamnyu Festival to all the members of Western Yingkum peoples. Festival is not just about celebration. It holds deep cultural, religious, and social significance to the human being. Festival preserve our tradition and connect us to our roots. They remind us of our glorious past religious belief and values. Habikan aji sob manu bujibo nimide nagami spira ek duita kotha kobomon. Thank you for inviting CPO to be a part of this celebration. Hami aji ami Yimkum Basti Khan, Abni Khan, Yimkum Manu Khan, and moreover Shobab peoples. Amikan City Kema aru amikan Yimkum under CPO jurisdiction eke logo relation kuri poila bera amikan laga forefathers Khan, Baba Khan bera eke logo relation kuri aha. Itia talk bi ঠিক ঠাক যাই থাকিয়া খবৰ ইতুখান পাই কিনা বেছি খুশি আছে. On behalf of the district administration, Newland, I extend my heartfelt greetings to every member of the Yimkin community. We Nagas are known for our diverse culture and traditions. Our forefathers held them in great state, both in belief and practice. Our culture and traditions are a bulwark of our identity as a Naga, and therefore there is always the responsibility on our shoulders to preserve and protect them. Festivals are a moment to cherish traditions, uphold values, and respect the cultural inheritance passed down by our ancestors. Among them is the Grand Hornbill Festival, the Festival of Festivals. We are thankful to the present government for having initiated under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Nipurio for having initiated the celebration of the Hornbill Festival. Today, the festival has become the anchor of our identity, unity, and cultural continuity. The celebration of this great festival has now been extended to the different parts of the state in the form of many Hornbill festivals. And even as the Western Yimkin community celebrates Tsukamnyu here today at Old Shoba, the mini Hornbill festival culminating with Tsukamnyu is being celebrated simultaneously at Shamator with great valor and splendor. The Tsukamnyu festival is said to mark the post-harvest period, a time when nature's bounty is gathered, community efforts are acknowledged, and gratitude fills every heart. Nabara ola sob itu jagati ami kan bhal platform pai kina itu chuli ase. Itu karni ami khan itu festival to preserve kuri kina young generation karni bhal rakhi dibo lage. Itia ami khan poilo forefathers time de ami khan Sim brothers aro Yimkumla brothers khan kinika milap kuri kena ahishe sati bhai kuri kena ahishe relationship kinika ekdam strong kuri kena ahishe itu khan aro aji itu semkyam laga
festival time de aro ami khan bitor de itu misunderstanding hobo lage aro strong relationship aro bahal kurikene jabo lage. Kamyo Festival celebration din itu karne ishur logo dhanyabad di ase aru organizers khan ke bhi dangor khushi janai di ase. Itu program to ja sal 2005 te kurise kitu ishur ami ke hole bhi aru amar laga team amar laga entourage itu 5 Gaspani 2 NPF laga party members amange pura balpara rakhi gena aru organizers as well as host village edu thaki gena aji aman
দিন বি ভাল দিছে আৰু ভাল পৰা এইটো ফেষ্টিভেল মানিয়া থকাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত ধন্যবাদ দিয়া আছে এইটো আৰু অন দি আদাৰ হেণ্ড এইটো অল সভা হ'লে বি আমাৰ লগা বস্তি আছে আমিকে মৰম কৰা লগা বস্তি একটা আছে আৰু এইটো বস্তি হ'লে আমাৰ লগা 5 গাছমান্দি 2 এছেম্বলি কনষ্টিটিউচি নিচে থকা একটা বস্তি আছে তাই নিউল্যান্ড ডিষ্ট্ৰিক্টে থাকিলে বি তো আমাৰ বস্তি বি আছে আমাৰ ইয়ংখন লগা বস্তি বি আছে আৰু নাগা বস্তি বি আছে তো কাৰণে আমি বেছি খুশি পাই কিনে আজি খাৰা হৈ আছে আজি जों फेस्टिवल আমাকে কৈ দিছে আমাৰ শুনাটো এইটো ইয়ংখুম লগা একটা প্ৰিমিয়াৰ ফেষ্টিভেল থকাৰ ভিতৰতে বি একটা ইম্পৰ্টেণ্ট একটা উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল আহে কয় আৰু আমি অলপ পুৰাই থাকে না আপোনাৰ খান লগা ইয়ংখুম লগা এইটো ফেষ্টিভেলটো আমাৰ লগা আগামী সেকেন্ড ফেষ্টিভেল নিচিনা বি অলপ সিমিলাৰিটি আমি এনেকুৱা পাই আছোঁ
Hadi gel.